Training yabonera aboko batwayereka ngo tubasa kuje chinsamani twakora nateba kandi achayicha Global High School nyine ho record mpango munonga yo kwasa kubani nteba so nateba mu training ya wira kana natebere chuma sanu mpira kwa boda boda niteka kuteba goals biningi shatu Mpira guno mukago akaba boda boda muri baseya nimwe mutwara ntubahaka sente mutubuhereza mureba TV muhuciza radio mwene mpira nugo mukago mwije tuzane ko ngamero kwizo ngati byangwe ugo mpira gunguzana shware tiro wire windu takutraininga ko nganza kugezaho nagutubasa gona numere training yiturumune yamani kurebeka mutwagire kitwihaye urugero kutwasamba abazana bitu mbetaga mukacekace atanga gorozi nazo nabacapura nizo ndatera ba boda boda betebekanse ikintu cyona nkiza kubakirishye kwanda abantu bona tubega kugira ngo bije barebe umupira barebe ntaranta zaba boda n'aba TV wose ntutera imbamye twagumiza mwaha wa boda boda batwera arikirira aho kweshayona nabateba mugoremwe njyaho independence zakuteba mugorizi nkisha yemwe nunje munonga kandi narebi namani menji na munonga goalkeeper yabasa kutekaho umuhendo murungi umukuzana icyaretera ngo ntije kubaho amasiko gamani mu kusingura ba boda boda